mu Kinyarwanda mbanze mbariki gatoya mwumve aya magambo buryo yuzuye urwango n'ivangura uyu General Sylvain Ekenge yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ya RTNC ngira ngo mubanze muyumve hanyuma tuyasobanurire mu Kinyarwanda. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que ati nurongora umugore w'umututsi ugomba kuba maso cyane kubera ko nyuma y'agahe gatoya uzajya kubona ubone mu rugo rwawe haje undi mugabo w'umututsi bamwite mwene wabo ngo ni mubyara we cyangwa se ngo ni nyirarume narangiza abe ari uzajya uryamana n'umugore wawe bakubeshya yuko ari nyirarume hanyuma bajye babyara abana b'abatutsi kubera ko ubwabo bazi yuko abatutsi ari bo bantu bari hejuru. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que ati rero nubona umwana ari umututsi bazakubwira yuko umwana nyine yavutse ari umututsi. Kuko mubyumvishe rero tubagereza amakuru ku gihe nkuko muri uko byumva hano ku icano yacu. Uyu ni General Ekenge Sylvain ni general w'abasirikare ba leta y'igihugu ca Kongo cyangwa se muri DRC. Mwumvisha amagambo yatangaje rero avuga ati ntukaryamane n'umututsi azana ivangura n'iryavangura racakomeje, ariko ibi bintu ntago abanyekongo bagumye kubishigikira ndetse n'abandi b'imahanga ntago bagumye kubireberera kuko byavamo ingaruka ikomeye cyane. Uyu rero ni General Ekenge niwe ni general w'iki gihugu w'abasirikare. Murumva amagambo yatangaje avuga ati ngo umututsi yaje gushakana n'undi mututsi asurwa na bene wabo akavuga ko ari inshuti ye cyangwa se akavuga yuko ari uwo mu muryango ngo kugira ngo bagumye babyarane abandi bana benshi kugira ngo bagende bavuga yuko nkuko yabivuze agenda avuga yuko ngo tuzagenda bavuga yuko ari abantu badanje nyine ari abantu bari hejuru. Ayo n'amagambo uyu General Ekenge yatangaje, ariko abaturage ntibaje kubyumvaho kimwe kuko bashatse gukora imyigaragambyo. Bakoze imyigaragambyo ikomeye kugira ngo ibi bintu yavuze bigabanuke, kuko aya ni amagambo mabi cyane ndetse n'amacakubiri. Yavuga ati ngo iyo uryamanye n'umututsi ngo ni amagambo akomeye, ngo ntukaryamane nawe, ngo ntukamurongore, ngo ntugashakane nawe. Ashatse kuvuga yuko abatutsi atari abantu, kandi muri rusange tuzi neza yuko nta moko abaho. Icyo nzi cyo nuko twese turi abantu. Ayo magambo rero iyo yakura ayo macakubiri, ibyo byo kuzana amoko ntabwo bikigezweho, kuko ibi bintu ndakeka byagejeje ku gihugu cy'u Rwanda. Murabizi nk'abanyarwanda ibyabaye mu myaka yashize kara akarengane bitewe n'ayo magambo bazana ibintu by'ivangura. Buro ntago naje kure yuko navuga yuko hano mu gihugu ca Kongo harimo ikintu cy'imyigaragambyo kandi turutse ku uyu General Ekenge Sylvain agamije kuba yabavuga yuko hagiye kuba genocide. Ibyo bintu simbigarukaho kandi avuga mbishimangira. Niba agenda akabitangariza kuri radio, yabitangarije kuri radio cyangwa se kuri televiziyo y'igihugu ca Kongo, avuga ya magambo mubaje kumva mw'iyi video murimo kwiyumvira namwe. Ibi ni nka genocide igiye kuba, kandi murabizashize igihe abanyekongo bibasira abantu bazwi nk'abanyamurenge, babibasira cyane ngo n'abatutsi, ngo bagomba gukubitwa bakavanwa mu byabo ndetse bakimurwa bakava mu gihugu ca Kongo kuko atari abanyekongo, ari abanyamurenge nyine ari abatutsi.
nibyo bintu yashimangiye. Urumva kuko amacakubiri akomeje kuba, ni hahandi nibatabihagarikira hafi cyangwa se abaturage nuko bafashe umwanzuro wo gukora imyigaragambyo kugira ngo bahagarike ibi bikorwa bibi ndetse by'ivangura. Kuko ibi bintu bikomeje, ndetse n'abayobozi n'uyu perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kubitiza umurindi hamwe n'abambariwe n'imitwe y'iterabwoba bafatanyije nka perezida w'u Burundi, kuko arimo kugumya kohereza abasirikare mu gihugu cya Kongo, abo bose bagumye kumutiza umurindi. Ni hahandi bashobora kwisanga bageze mu ntambara iteye ubwoba, atari ya yindi isanzwe yo kurwana abasirikare ku bandi, ugasanga habayemo jenoside, kandi ni ibintu babikomeye, ugasanga habayemo jenoside mu gihugu cya Kongo bibasira abanyamurenge ngo ni abatutsi. Ni amagambo uyu perezida nako uyu General Ikenge Sylvain yabivuze. Ni amagambo akomeye cyane, ibi bintu mu byitondere, ndetse n'amahanga agira icyo yabikoraho, bashaka gukora imyigaragambyo kugira ngo ibi bintu babihagarike, kuko ibi bintu babitije umurindi igihe amasaha make. Ni hahandi wasanga muri Kongo habayemo jenoside, kandi abantu bazira ubusa, bazira amoko, bazira kuntu bavutse, kandi ntawuhitamo ahavukira, kandi ibi bintu ntabwo babibaziza kandi nabo ariko bisanze.